SKTV News na sandokchari ba Manipuri pau yingbiri basing bukumantem jantan na taram nokchari ahan bada maruiba pau sing phangbigani. Hojing miyam da pau sandok na pijari. Imphal is district ki Boirang Purel awang laikai digi laisram malem ngan ba atopaming thoinau sahi taramanga sakhang daba singna nongmaina kaptun hat khibagi thongdoka mari lenana su moto case ama Manipur Commission for Protection of Child Rights MCPCR na lokhat khibagi lenana lenga ki mari lena ba department singda pifam thokpa khudong saba sing laikidabagi imung manung da pina bakhangan krai MCPCR gi kangbu amana laikhidraba nupa masagi yumda satuna phibam sadaba yum laikare yengshin ki hairi Apopo laisram ibo sana laikidaba matung matam ikui kuidana masanupagi thodok asi thokibani hairi laikidabagi imungi fibam yengselba matung MCPCR na social welfare gi commissioner director Imphal district ki deputy commissioner CFNPD gi director amade Imphal district police ki superintendent of police ta recommendation pireduna paikapam thokpa thabak thorang sing athuba matam da paikana bakhangan ke MCPCR gi recommendation aduda police na miharpa adu phanaba investigation yengsinduna logi oiba cherak pinaba laikhidrabagi imungda ex gratia compensation pinaba social security scheme singi phangpham thokpa old age pension widow pension na singba sing mama da phanganba loinana hoji class 6 ta tamlibi masanupi gi lairik tamnabagi educational sponsorship ki khudong saba phangana basu yauri Hayengdagi Hogadoriba Board of Secondary Education Bosem Manipur na Loba Class 10 exam asida Songbung Saremda Leiva P Namjoklung High School gi oina Mahiroi Kuntrai hanbagi form fill up ki Sanfam School Authority na Bosem da Piramdre Mahiroi sing exam thaba phangloi dore khoisauna raba Mahiroi sing gi mama mapa sing ngasi numidang school asida thomjin krai School dala kiba Mahiroi sing gi mama mapa sing gi maiki digi phongdorokpada exam thagadaba Mahiroi sing gi admit card asi exam watlingai da PB na ba haijabada school authority na exam nong watlingai da pigani haiduna matam thaduna lakibani ngasi admit card laurga exam mai pakna ba lai khurumge haina lakpada mama mapa sing na masa sing da makpira ki ba form fill up ki sanfam bosem da pihodabana maram oiraga exam thaba yararoi haina school authority gi maiki digi khanglakki Asigumba matong huktaba thong sathariba school asida mari lenaba singna mideng sangbiu haike amaromda school asigi secretary cum principal in charge Andrew Palmaina phongdor khibagi matungina yumge ana ayek yawbuna maram oiraga mahiroi singi form fill up tawnabagi damak mahiroi singna matam sana sel piraklabasu matam sana bosem da pi hodrai form fill up ke last date loi khraba matungda form fill up tawnaba honabada bosem na yakidabani haibu wapam thamki ai isar pa heng pekha tha da matam jide ta aina nan lai khorum na khotna kolong ga korang matam da isang kapaleram ko ba imika pi te imika phang ko te na hafta ma tha ma khai man imika phang da matam du de da ngasi khatang imika phang da habi mapa moina thawoi sangna nuai te ai wakhan da di isa ma soi ba be je ai di posi la bi soi bine isa mo khutak to mi hap ga sam ana na happy bi ai iskun ji bo matam da gi thingchal pa mai wakhan matung da smart kum tar phata ga di kari oine tung posi asugam saw iskul ling khalaga wazam bi mathora na hangaina lampak ta nungsa yar phama mahutta isa singi kai wali kai don ke machien ba yada ba sini iskun da program kya la azu rajal oi ba khoida pau bibi raga eni sini somai ta thok ta sin tong doi pam ja gi adu soi hai ta ngasi ka tang sina kai mangi soi di bano si iskun ji am section da mangu ma tong ne ba mana ko yana na pan che police have done everything so help no we are no tong che last
King Robinina, King results allow. King results consequently of the target for not sure person issue. When I didn't get the guardians in request of the advocacy school site is preserved. The other next school in about Koitan open as a harga. Not Pazana, Tahale Harga. Amorumda hayingdagi hawraga mathang tha March tang taret fawba pangthokadoriba class 10 exam asigidamak bosem na mapung phana sem sakrai mahiroi lising kuntra taret ka sumna yangkhaini toina exam asida saruk yagadori masigi manungda nupi masa mahiroi masingna lising tarani panga samanga marfudrani toini aduga nupa masa mahiroina lising tarani panga samri humpuni Singda Center, Marifudra Humdoi Amasung Tampakta Center Humpu Nitoi Puna, Exam Center Samag Yankimanga, the exam asi Pangtokani. Exam asigi matang the Bosem Chairman Akam Zoikumana Fongdokivada, Ningtin exam Pangtonga, Sing the Ladiba Center Singoina, Nodal Officer Tara Hapley, Tampakta Ladiba Center Singoina, Oza, Mahiroi Lup Amadi, CSO Singi, Mihut Sing Yauba, Inspection Tim Sing Semley. Aranba Pambai season of Amadi, exam Nium Tugarpa Yai Kanba, Center Singoina, Special Observer Sing Matau Tahongadori. Amarumda, Mahiroi Sing Ningtin exam Taba Yanaba Mating Pangbiyo Haina, Miam the Apil Tobagalina, one block at Natragana, General Strike Sing Batobigano Heracli. Separate administration ki demand galone nang se state asigi cookie sing kundaba mapam sing yauna Delhi da Santigi rally sanaba thorang lamba adu tokrai Kukizo Council ngarang thoki basero lamagi matungina center na hijarak pagi matungina political rally satkani thorang lamba du ngarang pangthokiba emergency meeting na khanarba matung rally adu handokna warep laukibani hairi Kukizo gi miam na council gi khongthang da sagot kiba amadi mating pirakiba adu gi damak thagali amadi makhata na paikhalakadaba thabak thorum sing dasu sagolakani habigi thajaba thamle hairi Masigi matakta council na rally handokna balawri ba warep asi Kukizo singi tungda lakadaba political gi khongset ka mari leina bana Kukizo miam na wakhal tabiyo haina su serol asina makha tarakli adumainamak pawgi likhuna magi matungina di Chief Secretary Prasan Kumar Singh na ngarang Surusanpur khongsetta mari leina ba singda ngasigi rally asi pangthoktana ba khanglam ki hairi Chief Secretary na ngarang district aduge headquarters ta DCSP yauna CSO singi mihut singa mipam pangthoktuna law and order gi fibam amadi miam na thainari ba khudongsa da ba singyang chin kibani Panbayai, Tasig Hokipa Tangtara Marida Kukizo Council na Toki Basero Lamagi Matungina, Legislature Labor Union Territory gi Maungda Separate Administration gi demand Council Hanbani Haina. Ngasi State Asige, Kukising na Kundaba Mapam Kudimak Yauna, Delhi the release and about Torang Lambani. Ningsing Bayabadi, Lissing Kunum de Gime Humda, Atsum the Lusingduna Singa District da, Santigi rally Satkipada, Atai District da Irang Toktraga, Surasanpur District Irang Sagalatuna Housing Fogba, Lushin Bangam daba Awaba Mamiam Mike Naribani. Kuki Lalolup Kuki National Front KNF ki active kadama yamna ba sanpam amsung brown sugar ga corona police na fakat pangam krai police ki pauna hai Kangpopi district ke Kangsup Pajang dage Lamkhogin Dimngel Hariba KNF ki president group ki active cadre si Surasanpur district ke Kaprang Khul Manakta leba Sangai University Manakta police na asarok sing sector wada Kangpopi rom dage purakpa selona lupa lakh kuntra lising kun amasung brown sugar gram kun mariga corona fakat pangam ki bani hairi Makata na miya isitagi nangmay maru ama makong mari panba gari ama mobile phone ahum masagi Aadhaar card PAN card ama di voter card su recover tobang amki police na case ama lokhatuna makata ba logi thabak lokapa hokre hairi Suspension of operation su sign taunada ba Kuki Lalolup United National Kuki Army unkagi finance secretary security force na fare Assam Rifles ki pawn hai thas ki tangtara manga amsung taratur ki lona ba hingda akang na ba pawma phangbadagi Assam Rifles amsung police ki apun batim na Surasanpur district ki kaprangi singnabam pam singda operation sataki maduda unka gi finance secretary kip ganasi security force ubada amambagi khudong sabalorga sen kina ba honabadagi khulai ga korana phagat pangam khibani Makatana kip gana leiramba mafam da tibomagi thabak sathabada magazine ka konana AK-47 rifle ama .315 rifle ama country made single barrel rifle ama amasung nongmai maru kara phagat pangam ke farwa unkagi finance secretary adu khulai ga konana mari lenaba police station da sinakre hairi Security force na lokhalapa section thorangi sarwa moina ngarang toang mamapam singda tibombi thabak paktang na sathabak loina aina tingkraba lalolup KCP KK ngan bigi chairman yauna lalolup ahum toang mamapam dagi phagat pangam kre hairi
पुलिस की पाउना हाई ngarang Imphal West District के लम्फेल पुलिस स्टेशन कोनबा लांगोल निंथौ लेकाई दा थिबोम की थबक सथबदा KCP के ngan की चेयरमैन हाइबा सोंगथाम मंगलेम जाउ अतोपमिंग कंगलै खोनबा nganba atopaming ke nganba sahi humudra amadi laistram manglem ba sahi yankhaitere phagap pangam ke farwa ke nganba hojik lampel police station da thamduna wahung pahung bagi thabak sathari hairi Nakalamurom ngarang Manipur police na law na tingkraba lalolup RPF PLA gi MUM sel khai thungkhai ga mari leina phagap pangam krai farwa mi edu Imphal East District की खोमन मंजिल जोन 1 दगे सबुराई लाटपम बिपिन शर्मा अतोपमिंग नंदा सही यांखै तरुकनी महाक लेंगा की लोइसंग सिंह स्कूल कॉलेज सिंह दगे सेल खाइबद सेनबनी हाइरी कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की न्यू कैथल मानबी पुलिस स्टेशन की मनुंग सन लैबा टी खुलेन विलेज तगी सुंगरांग खुचुकुलाई क्या फगपंगम ख्रे सिक्योरिटी फोर्स ना फगलब खुचुकुलाई सिंह मनुंग दा मैगजीन का कोनन हेड्स के ऑटोमेटिक राइफल अमा कंट्रीमेट फुल मैकेनिज्म राइफल अहुम सिंगल बैरल वॉल एक्शन राइफल अमा मैगजीन का कोनन .32 गी पिस्तौल अमा मैगजीन का कोनन .22 गी पिस्तौल अमा मोटार बम मंगा कैनवुड मोटोरोला हैंडसेट अमा 7.62 mm गी नोंगै मरु अहुम अमदी 9 mm स्नाइपर गी नोंगै मरु अहुम यावरी फागलब खुचुकुलाई सिंह अदु न्यू कैथल मानबी पुलिस स्टेशन दा सिनक्की बगलोइना मखा ताबा थबक पाइखपा होख्रे हाइरी मणिपुर पुलिस अमदी सेंट्रल फोर्स की अपुनबा टीम अमना ngasi लोन थिंख्रबा लालोलु प्रीपाक प्रोगी मियोमा फागपंगम ख्रै पुलिस की पाउन हाई बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के एसपी खेत्रिमिम रवि कुमार गिमिनी मखाद ngasi अयु पुंग 13 ताबा मतमदा डिस्ट्रिक्ट असगे कमांडो की टीम अमदी मंगा सुबस रेजिमेंट के अपुनबा कांगबुना तिदिम लंबी परिंगी ओक्सोंगबुंग द लैबा महिंद्रा शोरूम की मनाक्तगे प्रीपाक प्रोगी मियो दु फागतखिबनी हाइरी कंबाइन टीम ना फारबा मियो अदु मोरांग खुनौ थोक्सोम मखा लेकाइदगे थोक्सोम सनाथोय अतोपमिंग सोंगथोयबा सही कुन मरिनी अपोपना टेट्स नौबा कौई हाइरी सनाथोय ना हाइदोरपगे मतुंगिना महाक हौकिबा सैली सिंगनी कुरुमदोयगी मे थादा काइबुल लमजाउदगी प्रीपाक प्रोगे सेल्फ स्टाइल लेंस कॉर्पोरल याइफरल कौबा मियो अमगी मखादा याउखिबनी लोइना महाक नुमित कुंथ्रानी की ट्रेनिंग अमा फयिंगदा सेल्फ स्टाइल लेफ्टिनेंट वांगलेन की मखादा तौदुना आर्मी नंबर 23 PHC 36216 फंगदुना थबक तौरखिबनी हाइरी फारबा मियो अदु मोरांग पुलिस स्टेशन दा सिनक्की बगलोइना केस अमा लखतख्रै ngasi upung taruklom taba matamda kaksing district ke commando inina su irum mapal ge mapam amadagi lona thingkraba lalolup KCP PWG gi miyo ma phagat pangam krai police ki pauna hai farba mi adu kaksing irum mapal dagi naurem prem kanta atopaming thengra sahini phum doi apokpa naurem ibomsa kawi maha kaksing district ke misam miyam dagi sel khai bagi thabak ta sena bani hai ba masana haidok charak le haina police dagi phangba pauna hairi loinina prem kanta लोन थिंख्रबा लालोलुप KCP PWG की मसाना मसाबु कमांडर ने हाइजबा पोइरई कौबा मियो अमगी मखादा थबक सिंह चथबनी हाइरी माकी मथक्ता कक्सिंग पुलिस स्टेशन केस अमा लखतख्रै मणिपुर की इरांग असि लोइसिंदुना लांजनदुना लैरिबा मियो लिसिंग हुंफुगी मसा मसागी मयुमदा हंजन हन्नबा मणिपुर इमाना इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की पुनिंग सिंसिनख्रै ngasi Manipur imana thadrokpa cherol amagi matungina haukiba sahi lising ani kunumdoi me ohomdagi kuki zona maitai da landarakuna singi district sing da lairamba maitai gi yum kya mai thaduna atamna khut thaduna maitai sing tan thoroke kuki gi landa thawai kanjana ba lanjanar kiba mioi lising humpuram relief camp ta lairiba sing mayum da hanjin hanbada Manipur gi governor amadi India ge president na thabak paikhat piu handak BJP ge in-charge Sambit Patrana TV की इंटरव्यू अमदा मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी काहेलोय हाइकिबा दु तरामनो ओई लोइना मणिपुर की ngangkhai काहेन बै यारोय मणिपुर महौसा की पुंसिदा हंजनबा होनबियु कुकी जोन मणिपुर की ngangkhai थुगाय बै यारोय मिटॉप सिंह सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तान बै यारोय मणिपुर दा लेंगाना फॉरेनर सिंह दा थबक पाइखरफम थोकते अमदे मणिपुर के लेंगाक्ता फॉरेनर सिंगा थबक पाइखलोइदबनी मणिपुर NRC अथुबदा सन हंदुना इलीगल इमिग्रेंट्स सिंग मयुमदा हलन को हाइना प्रेसिडेंट अपील तौखे मणिपुर पॉपी पाम्बी थारिबसगी मथक्ता थबक लौखतपियु लो लई हाइबा खंगन बियु हाइना मणिपुर इमागे सेरोल अदुदा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की पुनिंग सिंसिनखे खुलंगाप फाब पुनम यारोय अथुब मतमदा प्रेसिडेंट्स रूल लौथोक्तुना मियाम के लेंगाक सेमो हाइब खोलाउदंग से इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के टॉप अवांग लेकाई महिला मंडल टॉप दुसरा खाबम के अपुन बमरा पाइबिसिना वाकन मिफम सथखरै
Top Awang Lekai Market Seta Sata Kibawakan Mipamaduda, Top Awang Lekai Mahila Mandalgi President Sanam Kunjala Tanahai, Takun Bato Henzelaba Irang Asida Kuki Kulai Pibas in the Landarak Pamatam Damasage Kul Lekai Nagna Tokiba, Kulnga Passing, Security Force na Paba Punba, Amadi Hatpanasing Bakudak the Lepa the Bane. Kuki Kulai Pibas in the Poppy Tabada Sawaliba, Nak Silibasida Ladiba, Central Force Singna, Mapamaduda Satuna. Takai Bagim Huta, Kulnga Passing the Onsin Duna Paba Punbagi Hong Sataraliba Sikudak the Lepa the Bane Haiki. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯍꯛꯇꯣ ꯏꯁꯥꯅ ꯐꯪꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯔꯤꯟ ꯇꯥꯅ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯤꯟꯗꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯕ ꯁꯨꯡꯄꯥꯝ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄ ꯁꯤꯡꯕꯨ ꯐꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯏꯊꯤ ꯊꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯛꯄꯤꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯕꯤꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯠꯂꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯆꯔꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄ ꯏꯕꯨꯡ ꯏꯄ꯭ꯋꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯐꯥꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯊꯝꯖꯔꯤ Manipurgi President's Rule Kudakta Lotoko, Kulngak Papa Punba Yaroi Miam, Lengak Semo Haibu Kolau, Galoina Nangase, Imphal District Telo, Sanada, Maira Paibi Imas in a Wakat Kongzang Sanction Cray, Nasi Sanction Kipa Kongzang Aduda, Imai Velsina, Manipura PR, Tamba Yaning de, Kudakta Loto, Atuba the Miam Gelengak Ama, Lingadabane, Kulngak Papa Punba Yaning de, Kudakta Lepka the Hina Taba, Placardsing Seasonaki, Maira Paibi, Marakte Imam and Fongropada, Hozik Security Forcing a Kulngak Papa Pumitabak Satar Libasi Yaning de, Kukina Maitation the Landarapamatam, the Kulngakpa Isasina, Lebak Asikanaba Torkibani, Makoina Security Force that no Matasu, Kutakibalite Haiki. Kun ngak pa isa sing bupabi duna ikoy bu namthana ba man ba thawong asi mama oi be ikoy na akan ba mawong da ya jang da ba phongdok jari isa sing gi damak da mama oi be ikoy na matam pun ma da lepsa ki gani amadi athuba matam da Manipur sarkar sembi duna mapi mapa leitri ba Manipur asi athuba matam da mapi mapa thambiyo haiduna mari leina ba sing da telong Maira Paibi gi maikei dagi nolukna haijari Manipur da pyar thamba Manipur da PR thamba Yaningte Athuba matam da Manipur sarkar Siyam matamne Lengak amasung forest loisang kaktana lamay sakpa amasung umangkan bang amloy miyam gi thodang su sauna lay haina divisional forest officer Dr. Naurem Munal Maiche na phongdokrai Divisional Forest Officer Sanden Asinduna District Asigi Zapo Bazar da Laiba Limku in Hotel gi conference holding ase District Asigi Manung da Laiba Kulgining Tok Singi Oiba Forest Fire Protection for Environment Concerns ke awareness program ma pangthoke Toromadu da Saruk Yakiva DFO Dr. Naurem Munal Maite na makhatana hai Kul Singi Kulakpa Ningthom sung Kulgi authority singi asoba mateng natana Lamay sakpa musung umang koktopodagi kanbang amloy hojik lairiba season ase singda lamay khwaidagi yamna sakan matamni lamay chakpa sina umang kaya manghan bagi bathakta thawai panba sause kya su sihalle Manipur gena district ataiga yengna bada Sandel district ase lamay chakpa gi sang yamna namely masi district ase gi miyamna su forest department ta mateng pangba sinani hojik lamay chakpa gi matam oibana makhatana section thorang lakot pagi tangai phadaba adumak leire nakalamromda umang mangtharpa khwaidabagi amadi masigi khwaidagi sawba maramdi kanagum kharana umang pak sawno koktoktuna popi thaba lamai thaba sisu amani haina munal makha taki Amazing, control the it's a very obedient state. Whereas I controlling one is a crab. It's a very furious. Ako yang sati ko mapunya. Aduna ko na may yang section mama darkar ko. Yang sana nung karakter ba asina mar ko ka ko yi ko yi dele ba jungle sing forest sing amani ko yi bana bi sing na loy de ko ka mabani na matlab sida ko thur ko mai je ko yang na akan mai ko yang na magan tahan ba adu mai so yi gari forest fire sing ka na ko ba da han do di ko yi dai ko to kam sing forest ka ba ai bi uwa yang na sing mi mo kai kan na ko ba at the same time yari mo kai ko yi wa ta dina ko na sina ko mai ka ba sing so mai mo de ni Prime Minister's Schools for Rising India PM Sri Scheme ki makhada Jawahar Navodaya Vidyalaya Imphal iski Young Writers Editorial Club na sinduna Media Literacy under Literary Skills haiba hiram da nomagi oiba khanan ni nabgi thormama pangthokrai
Yarel Patalai by School Sida Pangto Kipa Toramadu, the school Sigi principal, Lungsim Horamna, Skimasigi Makada, Lebakasigi School, Lising Taramagarumda, Quality Education, Puranabgi Kangapada, Jawahar Nabodia Vidyalaya, Imphal is Yorpasimag, Lamdamasigi South Tox and High Key. Mana Makataraduna, Kumzali Singani Kunda Sem Kiban National Education Policy, NEPG Kangon Gang, School Sigi Mahiro Singda, 21st Century Gay, Skill Sing Takpi Tambiri, NEPG Kangon Singasina Mahiro Singbo, Apamake de Puduna, Mating Leba, Sakot Palebak Amapurapada Sauna Mating Ogani Hariba, PM Sri Scheme Gay Kongtang, Mapung Pana School Sigi Makedi so Angamatak to Honore Haiki. Ngasigi Taramaduda, Media Literacy Matang, the SKTV editor, Ras Nongtombamna, Mahiro Singda, Puni Wakal Sena, Honaduna, Tabak Toram Kudimakta, Karamna Mai Pang, Sansin Gani Habigi Matang, the Wapum Katam K. Loinana, journalism Amadi, Media Literacy Matang, the presentation Piduna Mahiro Singasu interaction Tauke. GNV Imphal is one among the PM Shri schools. We are in the second phase of the PM Shri project. PM Shri schools are envisioned schools by the Ministry of Education to be exemplary schools that will meet the demands of NEP 2020. So we feel proud that GNV Imphal has been chosen to be a leader in the school system of at least this Imphal East district. The focus is not only on cognitive development, but on holistic, well-rounded development that will meet the needs of 21st century skills. In order to understand the concept of the word or the profession or the activity journalism, we need to understand few more concepts, and not less than five keywords. The number one keyword is the origin of the word journalism. The origin of the word journalism is nothing but journal. Journal is a French word, but now it is also used as an English word. The origin of the word journalism is journal, the French word journal. And number two is, in order to understand journalism, we need to understand news. And number three, we need to understand communication. And number four, we need to understand mass communication. And number five, we need to understand mass media. When we understand these five elements, then we will understand the concept or the profession or the activity called journalism. Paugi Maraktan at Enbabriam Tanobinese. Need amadi G aspirants Mahiroi Singna, Paisa Changna, Kota the Chatlaga, India Gi premier and successful coaching institute Amoiriba, Career Point Kota, Rajasthan, coaching Yauba Chatnaramba Adu, Chatrabasu Yare, Maramdi, Career Point Kota Housing, Imphal the Lejere. Jahi Kontra Matui Hena, Medical Amadi Engineering aspirants Kayagi Manglan Mangfam Nahaliba Institute Amani. You can start your journey of becoming an engineer or a doctor with the guidance of our expert faculty team from Kota. Start today, contact now for foundation course and Olympiad for class 8 to 12 and crash course for 12 pass. Breaking Matunda Mayamataram Shari Makata Pausing Pizere. Board of Secondary Education Manipur Bossing Gimaikadi Tadrukiba Cherolamagi Matungina. Listening Kunmanga the Pangtokadoriba, Amadi Haying Haudoriba High School Living Certificate Exam, Asigidama Class 9 Register Tokiba, Mahiro Singidamak Tadi, Admit Card Adumak Isu Toki, Lunina, Hauzik Lady Bapiba Masigi, Matungina, Karigumba Step Kara, one Horabasu Adumak, Mahiro Singi, Admit Card Isu Toki, Adumanamag, Class 9 the Borki Makada, Register Tohudabu Singdi, Admit Card, Pibu from Late, Board Namadu from Taroi Hairi. Federal Students Organization Kanglei Park Fesok Sapong Lapagi Ahumnak Subama Pokuman Toramangasi Pangtokray. Knowledge for Science Cyber Team the Jawaharlal Nehru Dance Academy Auditorium the Pangtokpa Toramaduda, Manipur University Ki, Southeast Asian Studies Ki Head of Department Professor Singlet Maishnam, Danamanjuri University Ki Students Welfare Dean Professor T.H. Ravikanta, Danamanjuri University Ki Department of Political Science Ki Associate Professor Dr. Arambam Noni Masung Pesok Ki President Kanguzam Amarjit Namaruiba Mitunglen Singwena Sarugyaki. Tharom Maduga Mari Lenena, Professor Singlet Maishnam Hakivada, Manipura Hauzik Uriba Pibamasi, Sakapa, Awonba Porapaki Mahuta, no Manomi Pibam Social Pahangalak Awonba Mapurakna Bohonabada, Naha Uribusing, Mahiru Sing Togdang Soundlay, Naha Sing the Matambulikness is in Aduna, Honabale Payade, Honaba Kaknatana, Larikta, Puning Sang Matautai Haiki. Manipur se awan ba porpoma natraganda Manipur se ondan ba ma
अवन पोरको मुर्त सुम अंधकिदना अखोय सुम अंधकिदना सुम आ मखा योक्सन करेबको अखोय मणिपुरी फिल्म से अदुना अखोयना पामी ब चेंज फॉर हुम एंड फॉर व्हाट सिजु क्वेश्चन अम दरकार लेबा कनागिनो पैसा पाइबा सेंजाव पाइबा अदुगा मसक्ति मानदबा ड्रग कारबार तोबा ड्रगति उदबा ड्रगकी मैक्सजु थेंगबा मानबा अदुगा असेंगमदि मोय ngakतगी ओइबा अदुमा साथिग्रबा अदुमा पॉलिटिक्स अदुमा नेता नत्रगन मखोयगे समनबसिंग मखोयगी ओइदोइरा नत्रगा मियाम अमा वारी लंगिबा पत्तना लारबा मियाम जिगी मसीगी नोम निंगतंबा लेबाक्सिगी निंगतंबगी अदुमा मखलगी चेंज राइसे मैक सेंगना कोई थंबम चंगेबा मैक सेंगिंगे अखोयगी लुप मपांग कनगनी मैक सेंगिंगे अखोय लुप पुंसी सांगनी अदुगा वाहंग मयामगी पाखुम पीबा ngamद्रबा वाहंग हंद्रबा अदुंबा लुपतुदी मथंदम तुरगा अनोबो मेदम मयोन चोंगकने ममाबु मसक खंबा अमतन निसागी इपाक्ता इराकनदना मागी पुंसिलोरोय Protection of land and resources in Romai areas haiba hiram asida nongmagoiba community consultation program amangasi Tamelong district ki Tausem subdivision ki manung sanba Daizizang khulda pangthokrai Romai Naga Council Manipur RNCM ki makhada Romai Naga Lufom Manipur RNLPM na sindana pangthokiba thoramadu da saru gyakiba Forum for Indigenous Rights Manipur firm ki Vice President Gundrei Kamin haikibada ipai pusingi matamdagi leiraknaba lamsing ngaksen baibasi purup adugi daitani local community singi interest sokadaba thabak sing authority na tawridabani amadi land resources management ki matang da warep lobgi thabakta local community sing saruk yahangadabani amaromda zelat wildlife sanctuary na sokhalaba khul singi khunja sing na thengariba khudongsa daba sing asi kokhanaba tungkoiba thorang amasu paikhat kadabani haiki Manipur University da non-technical gi grade B amadi C gi post low written examination ga mari lenana Federation of Indigenous Peoples Democratic Movement FIDM na registrar gi makhada sikhiba registrar gi mathakta sikhiba maral adu ngasi punna phaminaduna pau phaudong araba matungda mahak maral leiramdre haina FIDM na thadorpa cherol amada khangalakli ningsingba yabadi Manipur University na lawkiba non-teaching gi recruitment Group B and C examination adu FIDM na result haidokpa yaroi amadi makhata na pangthokpa yaroi hana athingba thamduna lakhibane adubu ngasi puna phaminaduna misunderstanding leiramba adu kokhibaga loinana thamdamba athingba adu ngasidagi leiraroi haina FIDM gi serol aduna khanglakli ZZ Act 2015 highway hiramda nomagi oiva sensitization cum interaction program amangasi Thobal District Court Complex ki Conference hall the Fangthokrai Manipur State Legal Services Authority Gilamjing Makhada District Legal Services Authority Thobal and Sinduna Pangthokpa Sensitization cum Interaction Program to the District Style Protection Officer Salam Robindrona role of District Style Protection Unit for effective implementation of the ZZ Act 2015 Haiba Hiram Aduga Mana Lisamna Central as well as state schemes for children in need of care and protection CNCP and children in conflict with laws CCL Haiba Hiram da Lonena District and Session Judge Thobal Samam Ibzena role of stakeholders under the POCSO Act 2012 Haiba Hiram da resource persons sing wangang ke ngasigi thormadu da Thobal District amasung Kaksing District ta leiba tongan ba Child Care Institute ZZ Board amadi Child Welfare Committee ge mihut sing su sarugya ke All Manipur Newspaper and Electronic Media Employees Association MNEMIA ge members singna anai yorpa matamda association sina angamba tengbang pibagi satharak pasarok amoina ngasi yankhai nipalak suboina amadi saliba sahi lising ni kunmanga sigi oina ahum suboina MNEMIA ge e group ki member number 81 Sogol Sem Surnalata Uripok Polem Lekaida selgi mateng pangkrai Surnalata haukiba February 12 gi ayuk pung 3 khairam tabada masagi mathau pangthokningai da Sangai Express mamangda matanta accident thokduna Rims Hospital da check up lakpada MNEMIA ge E group ki member number 127 Vidya Lakshmi Haisnamna amadi E group ki member number 138 Naurem Anjali na lusingba MNEMIA gi nupi team na Rims ta satuna selgi mating pangkibane loinana Surnalata ge anabagi phibamsu makhatana hospital da admit tawduna operation tawduna ba poktak pirakhi ngasigi tengbang pikiba selgi tengbang singasi MNEMIA ge member singna tha khudingi ani subano maijing da lupa kun khainarga pugalakpani hairi
Heart to Teneriba Kudong Sarabasing Masak Kangdo Pamadi Lem the Line Kemama Kaksing District Health Society, Manipur Heart Foundation Amadi Sky Hospital and Research Center Private Limited Napuna Kusam Naduna, Ngasi Community Health Center Kaksing the Pangtokray, Tarumaduga Marilena, SIP Cardiologist Amasung, Sky Hospital and Research Center Chairman Dr. L. Shyam Kishore Pongokipida, Aikoi Muevana Hosik Yamnato in a heart ki Kudong Tiba Sing Teneri, Asiguma Kudong Tiba Sing Asi, Matamsana Masak Kangdo Hoba Amadi, Mangjanuna Section Tarang Sing Lakot Hunabagi Pandam Dangasik Taramasi Pangtokpani. Sahi Kudingi Manipur gi mafam kyada leptana pangthoktuna lakpani adubu COVID-19 gi laiset amadi Manipur hauji tholiba irang asina haugiba sahi ahum mari asi leplure handak na honuna amuk ahan boina kaksingna pangthokpani makatana Manipur gi district khodimakta amadi singi satpa yaba mafam singda leppa leitana kemasi pangthoklagani kemasida aikoina silent killer ni haina riba BP hypertension amadi diabetes ki lying bi khudong sabasu phangangani hairi Free children heart screening camp district torkadoni ado handaki jahi 2025 pd Kaksing district pd hana horsena athisi ai jege horabani Dr. Singna yenga matungda heart ki scan echocardiography aidna heart ki function adegi heart ki valve sokba heart sonba valve sokba amloin ma urani ECG yaure adegi diabetes level leitabra haiba dusu angom naba diabetes test taunaba machine leire blood pressure wangba hypertension haiba su sidi silent killer hai diabetes ka blood hypertension haiba si two silent killers aduga they cause heart attack also aduni aduna sigi sigi khangdokpa treatment ki advice taramba aduga treatment di haunanaba medicine free medicine ki store ju sida leire aduna ayamna sida facilities sing benefiting si lobi ho District Health Society Leprosy Unit Nonena Sindunangase None PHC da Anti-Leprosy Day Palan Taukipagulina First Leprosy Awareness Campaign 2025 Outdokray. Together, let us raise awareness, dispel misconception, and ensure that no one affected by leprosy Haibawakalon the Pangtoki Batoramadu, Hausong PHC the Supangtoki. PHC None the Pangtoki Batoramadu the Saruyakiva National Leprosy Eradication Program. NLEP State Program Coordinator Muhammad Mazid Ali na Fondoki Bada Tengna Kanglakpadagi, Laina Assi Sandokpigi Sang, Wankalapagi Maram Oiri, Laina Asina Narabami, Adugi, Haksang, the Hong Balakpana, Kunagi Mino, Maisa, Mai Nabana, Laina Assi, Laksina Honabada, Awabama Oiri, Laina Asina Hojupawada, Lairabagi Pankai Makada Leba, Muising Dana Hena Nagali, Marmaduna Miamga, Haktena Unaduna Tabak Tauriba, Asa Walkers in the Honaduna, Laina Assi, Kangdopagulina, Ngandan Lying Satabangam Nabahonabada, Mateng Pangbu Haiki. Masagi sahi tara nipan khakta ngairiba mahiroi pukrambam Laksya Zitna Z-Men's Session 1 exam da sauna mai palakpada ex-serviceman fraternity amasung TCG singma samapan marifudra truktagina marifudra thread class 12 batch ki WhatsApp group na harau nungai ba phongdorokle Imphal West District ke Kwakatel Akham Laikai dige Lieutenant Colonel P Herojan amasung Rajkumari Lakshmi ani gi masanupa RB Public School Ambala gi mahiroi pukrambam Laksya Zit Z-Men's Session 1 exam da Forcentile sada marifudra mapan dasmik ama ani manga phangduna sauna mai paki mai pak pasika loina makatana zigi next level exam tharaga maming leirba IIT da tamnabi khudong saba phangadauri mahiroisigi tungi punsida hena mai pak pa oirasunu hainasu Armed Forces Ex-Servicemen Association Manipur gi General Secretary Retired Lieutenant Colonel L Manongbana phongdrokle Hoje musanabi pausing phangbigani All Manipur Football Association Amphal Asinduna Thasigi Amadagi Lamlong Thongkong Daliba Artificial Turf Ground Amadi Sagolmang Ground Sathariba Taratare Laksuba Manipur State League Lisingani Kunmari Kunmanga Ngasi Tongan Tonba Ground Game Match Singda Upakyam Amadi FC Lamzau Mai Park Kray Tongan Tonba Team Taramapana Group Anida Saruyaduna Sathariba Legacy Ngasi Lamlong Thongkong Daliba Artificial Turf Ground Sanaki Vakunapan Super League Match Star United Progressive Adults Association Upakyam Gwina Rahi United Club Kamzongbu Panzil Amasino the Mighty PK Match aduda upagi maikedi amatangairaba panjaladu Khaidem Rajanikantana Kuntra Mangasuba minute sankibani ground adumaktada sanakiba Kuntra Suba League match tana Football Club Lamzauna Athletic Football Club Thawal atopambu panjal aniyamada maitiba peki match adu mai pak kraba FC Lamzaugi maikedi panjalani adu elangbam Zerkishan amadi ningthaujam abungtona mathangsina match ke taratrok amadi kuntare suba minute singda panjal mamam chanke match adu maiti ke AFC ge amatangareba panjaladuna wahengbam Tej Kumarna Umpunipan Super Minute Sankibani
Delhi Noida Indoor Stadium the United Continental Bodybuilding Fitness Federation is in the Hokiba February Tang Tara Mangamsung Taratruk the Pangtokiba Mangarasuba Mr. and Mistress Asia UIVFF Lisini Kumanga the Manipurgi Hercules Zimgi Sanaroi as Rustamna overall gold medal Lauragle Ngasi Imphal International Airport Tungnabada Mr. and Mistress Asia UIVFF Lisini Kumanga the Sarugaruba Hercules Zimgi Sanaroi Sing Taramno Oki Tharunga Marilena tournament aduda course oina saruk yaruba Manipur Bodybuilding Fitness Federation ki Secretary General Oinam Bikramjina Phongdo kivada ahan bena nupi ani yauna Hercules Zimgi Sanaroi tarungna saruk yabada S Rustamna kilogram humpunga makhagi kanglupta Junior Asia Overall Gold Men Classic Junior Asia Gold Men Bodybuilding Junior Asia Men Physics Silver amadi Junior Procat amasu phangakibane loinana KRC Kantana Junior Asia Men Classic ke sangdamnabada manga suba position tarakibane haiki New Delhi ki Noida Indoor Stadium da hokiba tang tara manga amsung tara taruk da pangthokiba Mr. amasung Miss Asia contest da aikhogi chhatra Ruslamna Mr. Asia asigi damakta below 65 kg category da first position gold medal lawi aduga men physics kina ma silver medal lawi aduga classic tana overall medal si phangi pro card amasu phangi aduga men classic ki jida amana 5 place ta phangi aduga women bikini ki da madasu 5% da phangdana aikoi Manipur da gi chanaroi tarungna represent toruba sida Manipur gi oina makoi manga asi pricing asi loduna Manipur na mai pakna laki machine aikoi ihan hanba Asia gi participant toba adu Manipur Bodybuilding Fitness Federation gi ju ihan hanba participate toba adu Mr. Asia contest ni Miss Asia UIVFF Lisingani Kunmaga the overall title Fangakrava as Rustam na Fongdo Kivada Mamangi Kumzali Singani Kunmarida Mr. Kanglai Fakta Mark overall Taraki Masi Matung the Handak Noida Indoor Stadium the United Continental Bodybuilding Fitness Federation Senduna Fangto Kiba Mangara Suba Mr. and Miss Asia UIVFF Lisingani Kunmaga the Saru Yaruba title si Pangmangam Kibani Makatana International Gitak the Pangtopa Championship sing the Saru Yana Bahona Gani Haiki I say below 65 kg the gold low atuga classic physics the so gold low atudana chigi pro ka che phange atuga men physics tobudana amu second silver low adum makha ana sana ki gani adum world ki level adum sana ki khali world internationally adum Loshilakpada Mariu Pausing Mukana Pambigani Fawina di SKTV News na sandok chaba Manipuri Paulo jere Manipur miyang gi punchida khwaide ge na maroi by status ge leba ga gi amadi maling bi ba i pausing gi damak SKTV News pu minyang ta dun lebiu yeng bri bismu so makana kurum jere